Ustazah, kenapa saya baca bismillah pun berdosa, Ustazah? Kadang-kadang kita merasa kita dah pandai Al-Quran. Hakikatnya ada perkara yang kita tercicir pandang. Contohnya, pada sebutan huruf sin dan tha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bismillahirrahmanirrahim. Kita cakap betul bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Hakikatnya, tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang kita tak tahu, kita tersilap cakap. Tersebut bismillah. Daripada bismillah terbaca bismillah, sin tertukar kepada tha. Sin tertukar kepada sa membawa makna yang berbeza dan hukumnya adalah haram dan berdosa. Ustazah, kenapa saya baca bismillah pun berdosa, Ustazah? Sebab dekat situ, tuan-tuan dan perempuan, kita tertukar huruf sin kepada huruf sa. Yang mana sin dalam bahasa Arab ismun bermakna nama, dengan nama Allah. Tetapi kalau sin tertukar kepada sa, ithmun membawa maksud dosa, dengan dosa Allah. Wal'ayazubillah. Jadi penting ke belajar Al-Quran? Penting sangat-sangat.